adresu. To znači da sam Isus koji si ponovno došao. Biću predsjednik Hrvatske i pomoći ću da se ljudi vrate, sve to izgradi. Broj 3, zavrni rukave i kreni sa obnovom. Broj 4, počni od WC-a. Jel ti jasno? Kaže, ako gospodin kuće ne gradi, prekini, rekao. Nemoj valjezgati, čuo si šta sam rekao? Na posao, doviđenja. Imam 3 svjedoka. Šta trljaš oči koji kurac? Ne slušaš? Ime i prezime i datum, mjesto, adresu. Ne tako. Ovako upiši ovdje gori, jebem te smotana ti električar. Ime, prezime, inženjer Grgo Martić. Pa upiši, jebemo ja. Ajde sada, jebo od sebe, vidi udar. Kako blokira. Čop, hop! A zvi kak sam te sad zajebo. Izvidio? A šta sam ja uradio? Ja kad sam njega razvalio, te išao. To plan. Vidite. Udario sam ga u lijevu stranu ovdje da mu pukne vilica, ali jebom ti mater, njemu je vilica izletla vamo, ja nisam vidio da mu nikom vilica može izaći u stranu. Ja pomogne, pa daj tako može, rekao, doktore, tu sam 5 policajaca, znaš. Ja samo ga gurnu, rekao, gdje ti samo legli tu, opusti glavu. Pa nisi on njima pričao, jebem.